Ya kini ke Thomas Jones the First Prayer House la peliru sembut Menteri Rang Ba Kejelau ba Presiden Tun Song Kumukongsan rengkat ke jingadan lang MLA ke seorang ba Gavin William dinong ilam jaga Presbyterian Church of India PCI dinong Syarai Balang bat kiwai-kiwai. La pelika haka arpu pratrik ujemang arajar arpun rio kut madan seorang. Nalor kani la penipu ipiang ya kani kejingelang da kabayoru gijing ruai ni samla jang kabalang. Uba Presiden Tun Song habakran na kejingelang ulero ke PCI bagla syeme kesenjam ka babha ban kan mau buram ya kesingi ka bau Thomas Jones ulawan yu kejat harga rikasi ban kentiu ru ya kathok katar. Uba Presiden Tun Song ulong ba mau rengkat lang bat ki pastor glalit ya kendo yu menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal Sangma ban kerpat bana jingerap de bamang pisa ban shna ya ka Thomas Jones Complex. Barulah kular bun yai bun dia nek nekakam haduk benda penurlong ya kejing temu jong ke PCI ban buram yon Thomas Jones ureu krau ka thok katar jong gejat bendreu kasih. Pada zaman aku beli kerpang ya kecing lo ijengai ke jongki kum kinoilam. Bani borok ki beladan ya ke bentar ke bakrau. Bani no senyang. Ban pendek ya kini kecing teh ki bapero-per. Kamtam ke bayi bukan ke house of prayer. Bani sotu kalong ke buram ke banagaliang ke jongiru. Baro ki bayi dan lang kum ni ada po bamenta. Sun ai ke buram ke basikat ya Thomas Jones 1. Missionary ubakra ublano sinyang shiga deye nagabenta kanika thanga jongi barkumju nagabenta kajella barkumju ka thanga mingi hi parakowe kuno patai hinne nagalyang jongi Reverend B R Khanayo Reverend Thomas Jones 1 ulawan poi shaganika thanga jongi hostnam khatras pa sakuwe ulawan kum missionary Bagi sni kibading kong jong ke jimpoi ke jong u shane ka thai. Ulai kendu ya ulai that ubreu bana shela. Brapen hikai yo Thomas Jones 1. Hikai ban kren ya ketin khasi Henry hakadak thopat jong kapangla. Bani so thu banagaliang jong Thomas Jones. Tang hadin tindiak banai. Jong ke jingwan ke jong u shangni ke thain so ra ke jong ulanang ban kren khasi kum kiwe ki paranang so ra baraju opor kum we na pren ki leusta bradan ke jingnang ji sta ke pura la pelshang ro ban tei ke nomreng ke bas kem ha be ke tin khasi ban pelshang ban tho hakadak roman badero ta ka benta bola yo ye kata kana kumukpa jong kikasi alfabet. Kani projek kebetulan kam haduk kata-kata begini. Nama ba udai Thomas Jones ubangi ke surga nila itu gerbang ya bangi airu ya kapurom kanam bangi kenmau baga jelam kala jumi kadebat kenmau ya uni reu krau reu blei she said but haduk mentah nidang le kata nidang penklain susu dia kata kajis ngau matrai agaba nilai penbet ban ai dinam ai burom ya Reverend Thomas Jones ya ka keteng ke sulok ya ka history jom unong syasito ubawan ra ya kata kejimbang ka bakajangan sim na ka way pat ke pete na ngong ipingo pos niu ya kata bahang ni hamne haposora hamne hakut maram lemba coba pisai kanlom ke jinggerku ya kibapun ba kimensi kiban wan ban jingokai ya ke jing itenak jom kari ke jongi ba tam kanungkut tan ka jing itenak lekin mi lesi na kanika memorial complex kabangin sa penbit penbiang nadong sedong bat kamen sim kabat mai bakin late let's see kinlong kiban witness ya Thomas Jones ubang minang lak supan plet ku pecat beliau lanu doble terkena kurku kodok ya ka PCI parokoi bat yang hilang parok kerpang kamtam ya pi kapalang handi kapalang kabadang wit dengan rich camp
bau beli unta ke jingkul ku ke bakau rengkat ia ke senong katau parokoi ba andang ladet ia kan ke projek ai ba kan ke projek kenok ke projek kapan sa jingkul mau kapan dona na kamenta ka time sora parokoi ba kumju na kamenta ka jelam megla ba na kamenta ka no isi jomi parokoi